cing liwatan anu kieu. Ah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayana teh kaler teh kedul teh kulon teh wetan ti mana we ayana. Mungkin namanya sing salah rehat sing arag jeung milik. Jadi saya sama Akang Yusep dan ada Yunus. Aduh. Halo. Kamu nanya. Jadi teh naon kira-kira melihat-lihat situasi pesawahan ayeuna mah heula. Sambil melihat aktivitas Kang Docep, aduh, Kang Yusep tuh. Naon cing, ngarit cukut. Mantap kana mah. Cing itu pada ya. Minyak gerak. Ditonton ku batur. Heeh. Waduh, jagoan. Calon jagoan suka namanya. Senggol dong, gitu dah. Salah. Itu. Naon tahu simut naon? Tuh. Wes. Ayo tak ciri, naon teh eta? Kuncung. Sok. Ish, mantap. Mancing ningali. Wah, mantap pisan kana mah. Ish, mantap. Kana lah genteng na, ente tengkasna. Bang. Aduh, iya. Kira betul tengkasna. Mantap. Buka. Mantap itu tulang sama bocah cilik. Dua, Opat. empat. Sok mana ala? Pak itu sok ala ya. Kayaknya. Genang sok kata. Kabur. Menang hiji. Alan eta na. Ya eta. Iya pangalakeun. Oh, pedang ya. Lucu tetep muluna. Inilah. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita berpetualang di sawah cari makanan. Simut, guys. Mana? Belalang itu tanya. Di Indonesia nama belalang. Dan ini saya tadi disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa indahnya tuh. Mantap po. Tadi kesewat. Sok ada katanya jalan ya. Pecah petualangan. Oke teman-teman, dilanjut. Aduh. Aduh. Di subrek jangan lupa ditonton. Cuaca nanti mendung pisan ini mah baraya. Aduh. Dan setek mendekati sungainya, China mana herang pisan, sangat jernih gitu kan.
Aduh. Mana? Masya Allah. Ini herang pisan Sisi lebak aja. Tuh. Apa? Jadi ngeliwatan anu kieu. Ah, sip. Jamu HR. HR. Leher. Kita cobain euy. Enak. Enak. Hop. Guys. Mantap. Yuk. Renyok-renyok kan. Mantap. Kang ucuk bari desain cai. Mana nih? Dari masakona, iya, masak kok. Hah? Dia mau primitif pisan. Yes, mantap.
sambal turbuk. Sedapnya. Sambal kontol. Sambal terubuk. Met, nak. Oke teman-teman, kita lanjut eksekusi. Botram. Orang tua. Rambut bangsa primitif. Tole. Nah, jurnal kita. Tole. Itu dulu sih banyak. Kita. Obat kelaan. Sok, Buru tuh. masuk sok. Nanti sok. Set. Bisa ada kami. Ya, terima kasih. Lu bodoh. Ini jadi syukuran. Jadi syukuran. Gimana tadi kak? Tadi online. Sok we.